2005 kum chun Shakti Kapoor chu sting operation zia manin anomin chia chun Bollywood sunga actress min phau ta ho film le movies roles amuna dewa director choto khom ji o heti in ana sei doi na hi chia a hin min pha ho la chun koiman jong ana gel pha lo be khat jong hi ana zawen ama min ahung kimin pha ana chun mi zo si lungdongin ana thla jing na hi ama chu koimadang helawin vannoya mi hoi pen title jong anachang actress min thangta Aishwarya Rai ahi hichi Aishwarya mama hin Vivek Oberoi Kerala jong anasu si dahi ti in jong kisen Salman Khanin a eng bola anabo ji hi tia jong hi rumors tam ta hi anake se hi mi tampi ta sandan le thu hung ki thangdo ho akonin Aishwarya le Subhash Ghai jong anom khom hana hi tin akisen amaje hi Salman Khanin hichi Subhash Ghai kitipa jong hi zapila khatwei anabi kha alo hi tunia hi hichi vannoya mi hoi pen title ananei Bollywood actress min thang Aishwarya Rai Dark Secret ti chu ama aphat lo na lam chuta le ahin ko thilung hlung chum ho in sei diwa hi ahile Aishwarya Rai hi ki ha sei hi jong le alin anewin jong he so ke yo hi India sung se helawa vanoi pumpia amel hoi pen hol azong khendo anahi a hi ama hin zoology lam sima gan hing le gan chaho hin khuthu sim lam hi boi piding anati hi hi jong le awangin lam chombe in anapuin a hi ama hi anewa kona mi mel hoi ta hi in hi ji chun ami zo sin model lama Kerala akisim dingin anatil kho jingon a hi Aishwarya hin class 9 asim lai jong chun Camlin pencil te adingin h khat anathoin ahin la hichilama chon aman ima thanop na anei puin ama ading lampi in agyal puin hiji chon ale khasim na lamzo ana kho sa zo ne hi chizo nung chon architecture lam ahin simkinin chilaya chon a school teacher hau khan hin ahin kho chu lam chom be in ahin helpi kitta na hi aji chu hichimuna a physics teacher nu chu model photographer khat jong ahin ama chon Aishwarya mel hoina chu a het ma ji chon khatwei photo shoot adinga ahung ki volunteer din anatimin ahila Aishwarya injong ipi khatwei to chu asin na dham ti in chuti chun fashion model adingin lim anaki ka men hi chizawa kona chun Aishwarya lim akap chun headline a hin semin ahung viral ta in hiji chun awaza pi jong chun fashion model lama carer akesim dingin atim tim jing ta in hi chuti chun cha kona chun Aishwarya chu et chole magazine ho in jong ahung ki mu pan tain hichi h athon hol a amin chi pen khat chahile Amir Khan to Pepsi te h anatho hon pen chahi chuchilaya chu tu lai banga social media platform za chum jong nai lo anei zo deu de hon TV ananei zo ham da lai a hin chuti chun TV h a Aishwarya lim ahung ki muji ting mi zo sin avet nomon angai sang le jengon a hi 1991 kumchun international supermodel contest in pan analine cho kona chun min ahin ha hedo di set kinin amin phau be che kita na hi chutia cho che zo nunga chu Miss India le Miss World title ki hlen na ho jong anazaw kina India dinga min phatna sangta anapu lu na hi et chole model lama saiding in anamin chi ma ta ahin la movie lama ding in wang akipatna ahi panna lai na hi ahile phar hong che in 1997 kumchun Mani Ratnam Iruvar kiti film achun Aishwarya hin film ahin tho panin hichi film chu ha ta in ana lo hlengin international award show adinga nominate la in jong ana jaw phai na hi chuti chun Bollywood adinga film masapen pyar ho gaya kiti chun ahin panin chichu Bobby Deol to ana tho hon ahi in hinla deibangin ana lo hleng zo pon ahi 1998 kumin Tamil film khat jeans kiti achun ahung jaw kinin chijong chu anaro thleng hle jing in hi hi chana hin jong Bollywood sungin khuti ta in anamin chinai poin ahile chizo nung chun a upload chali kiti chu ahung su do kitan ahin chijong chu ana flop kinin hi ahile chizo nung chun Aishwarya adinga ahung min than do na pen le ahin kho min si na hin puilu tu jong hikit Sanjay Leela Bansali direction anoya ki bol Hum Dil Di Chuki Sanam kiti chu ahung su do ta na hi hichi film chu ahoi ma jingin direction hi hen asin le alaho abonin ahoi su kein chuta le atho te ni Aishwarya le Salman Khan jong min asai theun ahung do hon tan kilom asal he jingon hi
amani hi screen amin amu khom nom jing bangun off screen in jong anaki ngai hanin hi ahin la amani ki ka thu hi za chom je a hoi lo lam je ma anachi kha a hi ti in jong asen aji chu thu ki thang ho akona ki mudanin hi chi ham dil di chuki sanam film adinga hi director pa Sanjay Leela chon Aishwarya hi actress adinga a hlen na hi Salman Khan thu sa anata akona a hlen a hi akiti na hi chutia chu Salman Khan hin Aishwarya chu alim amu akona anadei pada hi tain chutia chu film adinga akimu tu masat na pen niwa atta a amu achun adei di sat kitta na hi chuti chun film shooting sung se sela shooting zo nung holama jong chun phat tampi hi amang khom jing hanin chuti chun Salman Khan hin Aishwarya alung sit na chu athu che che ta na hi chuchilaya chu Salman hi Aishwarya adinga ke pumpi jing hi tain chuti chun achi awana zo si hona jong ala khom jing hanin akiwa khom jing hanin chutia chu Salman hin Aishwarya hi adei zo ji a chu Somi Ali chu akhena Aishwarya to hin film ahin tho khom hona hongkingai hon amani ki ka ale amaho ki ka thu hi mi ho kinil bau tam na pen le most controversial relationship khat ahin su do a hi ai le Salman Khan le Aishwarya Rai ki ka thu chu Bollywood sungin jong ahong ging do tan mi zo sin amani chu ki ngai a hi ti chu a he on che hin Mansur Khan movie Zos ki ti jong chu Salman Khan hin reject anabolo a hi aji chu hi chi film a cha Salman Khan chu Aishwarya naw pa a pangdinga a se wa hin chutia chu hi chana chu Salman hin Aishwarya dinga hi anapanga chutia chu amani ke ka chu hongkinai deu deu hona hi Aishwarya chu Salman te family function hwa jong ahung ki mujang tan chuti chun amani ki ka thu le film thulam hi jong le media hon jong ama ho thu ngen chu ahin focus on media en jong ama ho thu ngen akimutan chuchi khang laya dinga chu Bollywood couples amani chu min ki cheng leo tia hi anadei sa ma ma ukhat ahung hi do hon ta na hi ahi le hitia imazo si phaselda na akila azim laya chun nikhat chu Salman Khan hi zan khangin Aishwarya te in lamin agachin ain ko na cho akhut thi kai lewin aga chum chum jing ta na hi hi chithil su chu 2001 kum ahi in chu chinia chu zan nidan khat la ho vela hi Aishwarya chu aina ai mut pe na hi ain ge na chu gin ha tai hung ki chum chum jing hai tan agin ha dan chu ain hing ain kom ho ki sanjong akhang do gamun ipithilum ham ipithil su ham ti in alungim thei hleu na hi hi chikot hin chum peng peng chu kuimadang helawa iu pau Salman bhai mama chona hin ipithu hitam alung ana le ejengin ko chu asu to akchup to akop nalama chon akhut jong akisu khai na hi hi chithil su chu zan nidan khana kona nidan thumlam chan anaki buyo hin athu ki mudan ho achun Salman Khan chun Aishwarya chu akawin kot ahung hon lawa ahile a building o asang achung nung pena kona choka ki chop hla ding a hi ti in ase ati we hi ahile Aishwarya chun la kot chu ahong di point chuti chun boina cha chi zom jingin hi chi chu Salman Khan hin ipi alunghan pia chutia kisa ham tia ado naw kana chun Salman hin Aishwarya chu ha ta analung sina ama bo chu aziding mong monga jong hi anagela he tain ahin la aman alung sit dan bang ta chu khat nun ahin lung sit lo je acho lunghang a hi ti in asen aka hon jong chu kina kinil na anasu su jing in jong ase na hi aji chu mihim khat chun kalung si ni imo otia ama dinga chu ha sat na le boina ho ithu ngap lawa hi chi relationship ma dinga chu gal sat ding chan hi jong le ingam lawa hi le chu chi relationship ma chun lung si na om poi tia hi ala hi chithil su ji ahin Aishwarya apa hin jong Salman Khan chung FIR file anabolin ahin jingka lam nidan gup la ho chun kot ahong hongun chutia chu anaki ho kitwa anaki ho cham kin oi hi ai le ti chun thaizan ham sung chu aki chamin om kin hon tan hi jong le chutia Salman Khan in alung sit be se ji a insecure ta om jing na ho chu Aishwarya hin kicha na ala akina chija chu amani ki ka relationship chu step ala be nom lo danin aki sei ne hi insecure ki ti hi ei pawa iti sei ding ham ken jong ka he thim be se pon kita asan lelna iti ding ham khat hintin Aishwarya le Abhishek Bachchanin kuchna kaho kiti film atho hon laya chon Salman Khan hi a film shooting namuna chon aga chin Aishwarya ta chon aga kinakin honin ehi hi chithil su chu mi somni somthum lam ho in amu a hin Salman Khan chon alunghan na cho im lo helin mi ho mit muding chon apodo jing na hi chutia aji ham adong ma ham mi to akya ho ding cha jong phallo
achi ewana chana chingjing kiti ho hi enjoy and seo insecure kiti ho cho hitabanga chom ji hi chisi si zong hi a pu in Shahrukh Khan le Aishwarya in chalti film atholai hana zong chun Shahrukh Khan chu Salman Khan hin mat lemanin a hin kol jeng in hi chutia a kol chu abuyu to ala da phanin a film thona mun se da chun SUV lin ta khari a hin tolu kinin thil zo si chu ahung tat sekin in hi chilai hin Shahrukh Khan jong alung ahangin a film na thlendi ham a hilo le ama na thlending ham ti in ana sein a hile Aishwarya in jong a kicha je in a film zo chu a hiding in ana sei ta in hi je chu hi chi film a chu Aishwarya khela hi Rani Mukherjee zo ana panga hi ti in jong a ki sei na hi chana su nung jinga jong chun amani chu akingai na lai honin hinla hi chi thil su chun Aishwarya tho ha san na le Bollywood dark side lam I chanham hi a hin su sal khai na hi 2005 kum chun Shakti Kapoor hin numai khat a filma apan noma hile alu piding tia hi ana sei na khat a hin man do on Shakti Kapoor saidanin hi chi hi Bollywood industry sunga ki chi pi jinga hi in Aishwarya in jong tal kiti filma dinga Subhash Ghai analuk pi tabang a hi ti in a sei na hi ai le chi thu chu gam mei ka bangin kin ta in ahung chal tun tul jing ta in do na chu mul sang bangin adim ado in akisi jing ta na hi tal kiti movie chu 1999 a anaki release a hi in Subhash Ghai director hi na a anaki bol do a hi chilai Shakti Kapoor thu sei je akona chon Subhash Ghai chunga article rumors tampi ahung pun be tain ama hin hi te hi casting couch kiti numai film thono mon director pa aum pi diu kiti hi achi pi hi ti in aki ha sei ma ta na hi Manisha Koirala in jong asai na khana chun Subhash Ghai in achanu chu hi casting couch adinga anazola hi jong le achanu chu anada hi ti in asai na hi a hi le hi tal film poster khat ahung viral kit chu mi hon vet hoimo asal he jing kinun aji chu director khat hi tia numai actress khat ama sanga kumsom ni lama dongzo khat to kinai cha om hi adi thei poi ati wa hi Joho thu chung chuna chu Shakti Kapoor interview ki bolna chun imazo si chu ahin su sat be che kira Subhash Ghai le Aishwarya ki ka thu ho hi adi hi mong ding a hi ti chu mi hon ahin ta san che kino hi ai le Salman Khan lungchom le insecure iseu chu I het diwa hin hi chi thu ho hi ahin za do phanin Subhash Ghai zauna party khanin agachin Subhash Ghai chu amuna chun aga beng den jeng ta na hi chi se jong chu hilowa akyang lang chu azun atha akhuma amai chu kung khana hi akhet pi hi tin jong akise na hi chi Salman Khan chan chu ahong ki than do kit phanin mi ho chun Aishwarya chan thu ki thangji chu hi te ding hi ti chu aging mo pai ngal jing ta we na hi a hin la amani ki ka chu khunungin aki ho cham kin hanin aki chai sa hon ta na hi tia chu film industry sunga chu thil hoilo ta hi anadim se na hi ta in chi zo nung 2000 kum chun Aishwarya hin Hum Dil Di Chuki Sanam kiti filma konin Filmfare Award anamu in hi hi award ceremony chunga chun award ki sandinga Aishwarya ahung din do chun one simple ta khari ahin ki vonin spec avom thim khat jong hi ahin ki be in hi chutia spec abi awang chun Aishwarya amit chung jep chu akisu kha ananung hi aki he thei khan hi aumin aum dan chu mi khat hin avo hi te ding in akilang in hi chutia Aishwarya in amit akisu kha nanung asial go jingwanga chun anamu mi tam ta ho adinga chun do na za chum hi ana ping do ketain kinil ki bauna za chum ana su do lo kinin hi abanin 2001 kumin controversy thil khare hong su do kinin che hin TV news channel khara kun hin Aishwarya le Salman Khan ki hona audio tape khat a hi ti in ahung ki hlai ne hi che hin Salman Khan aloi khat Abu Salim kiti aman su khat anei na dinga chu Aishwarya chun perform aga bolding tia hi aki ho na hon thu chu aki zain hi chi ding je chun anake nil sang honin hi chu jong le aki nil na hona sei do hon khat kit cha hi le Salman Khan hi Preeti Zinta to film athon hon khana hi an om khom hon danin jong aki sein ahin la hi chi thu chu honungin Preeti Zinta in ama kamchang ta in ahin hil chen kinin chitabang thil chu amani ki kain am khapoi atin hi chuti chun chuchi audio tape je achun rumors tampi jong hi anasu man kitain ahin la chijowa chu forensic team hon phata a ahin khul chenwa hi le hichi audio tape chu akisim thu fake a hi ti ahin hedo tawen hi ahin la amuna kunin Salman Khan in Aishwarya film shooting namun ho aga su boy jinga
Aishwarya ama ta zong asu gim jing dan ho zong chu ahung ki sei jing tain ahin la Aishwarya hin zapi het dingin hichi amani hi ka thu ho hi hi ti cha zong hi khat vei cha asai khapuin hi ahin hichi tabang thu ahin sei do ni achun ama Kerala chu anasepan tai na hi ni khat chu Aishwarya hin Salman Khan to aki khen hon ahitan film ho zong atho khom hon taloding ahi ti in ahin sei do ta na hi chuti chun hichi a statement chun mizo si analung kidan sa zengin ahin la aki khen na hon azi ile Salman to filma na ato khom hon taloding ahi tia asaina azi penta chu ipiji ham ti wang asai do kit poin hi chutia chun Salman Khan le Aishwarya chu aki khenin anam hon ta na hi ahile chutia rumors le thil su za chom chom a no pha wangin Aishwarya film tho Devdas Jos Tal Hum Dil Chuki Sanam kiti ho chun cinema hall tin chang analo jingin Aishwarya chu anamin chi mama jingin hi ahin la asungla machun ama hin kho chu koima het pi lawin ha asata in anamangin hi hecha amani ki khen na hi aka hona kino monan niaw ho ji mai hin tin hong kinung ngai kin hon nan te ti in mi ho chun anagelun ata sanon ahin la hi cha kon hin munzo sia Aishwarya ki munatin chenga kimujin mi khat hi ahung kitan ama chu abula hin min phao Vivek Oberoi ki tipa chu hi Salman Khan le Aishwarya thu aki seitinga le Vivek Oberoi min jong hi min pha te hongai ji hitan aji chu Salman Khan to aki khen zowa chu Vivek to hin muntina hi hong kim khom jing hona Bollywood sung le mi pi tam ta in jong amani hi kingai hon hi te ding a hi ti in ahin ta san kit taw ne hi ahin chutia mi hon thil chu achi hoi lai ta hi tia agel jing lion 2003 April 1 ni achon press conference khana thopun khan hi ahin nei hon tan hi chi chu mi zo sin kidang anasa jing on hi hi conference a cha Salman Khan in Vivek chu somli le khat veilam hi anakola atha dinga anagi dan ho jong chu Vivek hin ase de hi hi somli le khat vei hin kol hi zan khat sung se hi in ke ding in jong ki chat aw mama e ti in ase ne hi hi thu chu ahung gin do achun anamin chi le jengin chu chini nilhum ken TV le news channel ho in anaki tha nilhum ken hi hi thil dang helawa Vivek chu Aishwarya to akinai je a chu Salman Khan hin anagi kit hiding dan hi aji chu Salman Khan chu move on theilawa Aishwarya chu ama chante ding ti chu alunga he agel jinga hi hi Vivek in Salman chunga claim abol na hi ata ham azo ham ti chu thu chumin do tale hi aman claim abol chu athil dan chu mi ho hin tweets ain bol kitwa ama chungzo a hi hungle chu kha kena hi ahile hi chilaya chu Salman Khan chu Bollywood adinga amin thangloi hi tain zapi anga mi zo si masanga ahina phun do a aum chu hat a min sele kiloma hin isei bangwa chu Vivek chunjong hitia hi Salman Khan hina asei do ji a chu mi hon e hin pan pi te ding ama langa hi hung pangte diu tia hi agela hin hinla kidang ta en koiman ana support kit po na hi Bollywood industry ho a hin akingai pinu Aishwarya ki sanin jong anadal ha lo kida hi chikala chu itilele a chutia chu mona nei lo pa zo chu mo hung le chana koiman a hin support lo ham ti chu akichi poin ahile chuchi conference ni akona nini zo April 3 ni achon Aishwarya hin statement khana hin nei kinen Salman Khan hin ahin kho hi nasata asu gen theya asu sit ahi ti in asain athu se helawa physically azong abuse ai bola ai vo jing hitia ai vo na hoje akun film thodinga kachi theina lo ni khojong atame ti in asain imazo se akin ama ka sapora hitia hi aman ai le thu be bahi ti in anasain hi hichi thu hi masanga kona min anagin mo jingwa hi tain approve na ding Aishwarya akona thu I macha aza kha lo je wa chu ata ahinai tia hi pangam lo ahin ahin la Aishwarya ama ta in statement ahin bol chun agin mo chu ata ahung su do ta na hi chuti chun Salman Khan chu mi phalo abuser in ahung pang do tan alangkana Vivek jong koima thula in jong apangkit ta poi na hi Vivek in press conference a athusei chu di lo ham sim thu hiding ham hichithil so zo nung chun Vivek mama hin Salman Khan komin ngaidam anaki thum jingin kumtam ta song hi ngaidam a hin thu min a hi hichi amo ho thum ki ka thu a Sohail Khan in anasai kit khat chahile Salman hin Aishwarya chu alung sit monga aman alung sit tabang banga chu a hin le lung sit diam tia hi ana het nom a hiala Aishwarya chun chutia alung sit lo je a chu analung hang jing a hi ti in zong asain
chuzong le Aishwarya hin Vivek to akingai laya zong cho Salman Khan zong hi agua akingai pi jing na lai a hin chutia cho pasal ni ki ka so ana thaile le a chutabang thil cho hung su kha a hi ti in a sein a hi hiti statement dung zuya cho hi lewang chon Aishwarya hin thil zo si cho su mo a hi in a hin la Bollywood sung le box office a ama min bo cho achi pen a hin a lai a hi chuti chon Aishwarya cho amin chima ma jingin a film tho ho jong Bollywood sunga number 1 title pha jong ahong umtan masanga a film tho na a no kiss policy aman anaki sima ma jong chu ahin sulhakenin a film tho na ho a long kiss scene ho jong ahong jaw ta na hi chizo nong chun tuni chana mi hon a troll jing na diu thil khat ahin bol do kenin 2007 April 20 ni achon Aishwarya hi Abhishek Bachchan to hanaki cheng ta na hi ahile Salman Khan to kingai abana Vivek Oberoi to kingai kit cho kona direct nga ajenei pai jing chu mi ho chu alung adongin agu ahi midang izat akingai pia aman cha heding hamti ho injong do na za za ni ahung pungdo keta na hi 2000 kuma bhai aksar prem kiti filma chu Abhishek to hin anaki mutu panhana hin chubana chu kuchna kaho le dum tu ti ho azong hi ana tho khom kin hona chutia chu aka hon chu anaki dai deu deu hon hedinga hi chizau nunga chu guru kiti film ki tholaya chu Abhishek Bachchan hin Aishwarya hi propose anabola chi akona chu hung ki cheng pai pai hon ahin la Salman Khan le Vivek chungthil su ho to asai ka wa hi le Aishwarya hin Abhishek Bachchan hi alung se jong hello amina Bachchan family min chu adei ji mai maya akichen pi hinte ti in jong asai ki tawe na hi hichi amani ki chen na chunga hin mi tampi hi alung thlai powin ai kino hi lo wanga chu agu a hi anama ten jong dim sera Salman Khan Vivek Oberoi chele Abhishek Bachchan in sungmi te kisan jong ana phat sa lo tama hi hije chu Aishwarya chunga thu lela kinil ki bauna theiding tampi hi ani sia amuna kona ana su do do jeng a hi chizau nung chun Aishwarya hi film tampi in ana jaw na lain The Last Legend The Pink Panther 2 Provoke chule adang dang jong om na lain ahin la ama hi alha sulam ana mano ta na hi Jodha Akbar film ajong hoi ta perform ana bol na lai hin hi jong le chuchi film chu ana flop tan abanin Mani Ratnam Ravan ajong ana pangkinen ahin chi film chu ana ki su do tapu na hi abanin robot film chu nehe diwa hin chia jong ko ana pangkinen Aishwarya amel hoi dan chu hi chi film ajong ko he do the hin robot ki sanin ana dei chat lewa hi chuti chun Bollywood sunga chun chop lop chop phai gamtin ana bol do in chi ho zo se nunga chun Bollywood ada la na dinga ahin khwa mi khat ahong lut ket ta na hi ama chu koima dang helawen 2011 kumchan Aishwarya le Abhishek in chanu khat ane hing honin ama chu Aradhya Rai Bachchan asa honin hi chutia chu Aishwarya hin cha ahin nei phana hi Bollywood a kona anaki kang se a achanu zo sin na ding lam hi ahin kho sa he ta na hi ahin la Aishwarya fans mi tampi ho hin film ahin tho kit ding kinem ta in anga ajengon film ahin tho kit na dem tia hi analungim pi jing wa hi ahile he chahin Aishwarya dinga film ahin le tho kit na ding apatna jazba kiti chu ahin bolun ahin la dei bangin analo hling zo pu na hi 2016 komin Sarbajit kiti ahin tho kinin chijong chu ana flop kinin hi abanin ye dil hai muskil kiti ahin tho kinin chi film ho a scene ho chu ama jenei sa hi ta to in sungmi lien ta ane hi jin ama adingin avet hoi tapu na hi aji chu hi chi film a chu Ranbir Kapoor to romance abol hona hi in Ranbir chu ama sanga ha ta adon zo kit ma ta chun hi le Aishwarya adingin avet hoi zo tapu na hi ate pu Amitabh Bachchan in jong achapa Abhishek le amonu Aishwarya thil bol do zo se hi ain sunga phata ana seijing het pi na ana neijing a hi in ahin la hi chi film pen wang chu a trailer ki sanjong anamin pha apu na hi chuti chun Aishwarya hi film lama ahung kipi kit wangin masanga bangin aphau ta ta zo tapu in ama chunga controversy topic chula amunin aging jingin Aishwarya le Abhishek ki ka relationship hi ain ko te wa kona forced marriage hin te ti in jong ahung ging do tan mi hon ama mel hoi dan le azipa hoi modan ho powin to nop nan ahin simpan tawan chuti chun social media la athang jeng tai na hi chuti chun amani ki ka jong chu ETT hamje ahin ki khending in om do hon tai ti thu chu ahung ki thang do kit ta na hi
heti chun Aishwarya chu mun chum chuma kin azaw di ho ting zong le achanu to ama se se achi jing hon ho chu ahong ki mu pan panin Abhishek chun achum lam ta dong ma anei kina Nimrat Kaur to akingai zong chu ahong ki thang do ketan ahin la Aishwarya hinwang ima a ho sa apun a hi chin Nimrat Kaur kitinu hi Abhishek to film anatho kho mahin ama je azong hi Kapil Sharma show kiti zong khu min anha ve nom di se da hi tia ki se hi chuti chun Abhishek le Aishwarya ki ka zong chu ki tu thei be se lawin om kin honin achom che in adei dan danun a thale on hi ji chun mi hon ama holung gel za chom chom ho konin thusu chom chom a hin sim do be be kit taw na hi chilaya he mi hon ama ho ki ka a hin ha se kit naw di se chahile Abhishek hin ama main akawa ko na hi nupa ki khenna divorce thu ki post khat hi light ana bol cho mi ho hin a hin mu do ba chichu azima sa pumpuma adong manei ho to chun a hin kan be wa azi hi a khen no ma jitha anei nom hi te ding hi te hi a hin sei kin wa hi a hin la Abhishek le Aishwarya hin wang amani akonin official ta in aki khen hon na ding thua imacha statement api khon pon chutia mi hon thu su chom chom a bol wa rumors tam ta aum lai ka la chun ama ho in ko ma chu ki pa ta in ahung ki pus khom ki ta wa na hi hitia hi Aishwarya hin khuwa hi athil bol ana to zo si le achi alam thla na zo sia hi a hin judge ding le a hin sei seding a hin dem ding ana jing a hin ama akona abol do adi lo ta ta le a hoi lo ta ta tampi jong aum nine jo chung chona cho mi hon iza jan ham hi a hin hab be pe wa ama chunga hi rumors ana jing a hi chutia chu ama hin kho akona hi thil se thil pha tampi ana su do a chi ho akona chu Bollywood sung phat lo dan a hoi lo dan chele ama hin kho a hoi lo a phalo thil tampi ana bol ho jong so sala hung pha a sile pha tampi alampia a hin tu to pe jinga hi tune ding hi chan chei sautin video kina ki market ding in a bonon stay safe and stay blessed.